Tek becek ya. Jangan genteng kak. Lulur. Aduh, lulur no. Kena. Apelnya nyaman, duh kelopai kok. Cinta apa? Oh, Putri Sultan. Nyaman, aku menang. Lajen punya siapa ini sekarang? Hah? Jen Lajen. Selajenan. Nih guys. Nak ke solawat guys. Dah ya. Lama beres tuh. Cong lorong. Nih. Aduh. Ratu Bintang guys. Dân lại dân lại dân ăn. Dân lại dân ăn cái chỗ nhiều ngan về Sila dân. Engki sila dân ăn đi cho sila dân. Pakul, chip serang mat bulu. Boleh makin so ajam so mat bulu. Oh, boleh. Latih tukang ngeser lah. Nah, latih tukang ngeser, tong edin. Bu. Dok rumah kena. Aduh. Dok mau pasukan, macam sekoni pasukan. Minggu. Dah ya. Teng malam ada orang berarti. Ada. Aduh. Rumah kena. Ratu Bintang guys. Nih naga emas guys.
Ajan dengan om tuh. Aja pengibuan ngerti kok melewat ini. Karena bang ngecek keriting banyak. Betul tengah. Oh. Yang penting semangat. Sabtu Minggu. Aduh. Nih. Tuh, ini kan nak boleh sehat. Ini guys. Ini turun lintasan hari Minggu. Kulpum. Insya Allah. Ridho guys. Ini lama agak latihan. Insya Allah katanya teman-teman itu turun lintasan hari Minggu guys. Keridongku. Turun demam minggu ya. Ada sapi yang mau dilepas teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel Indonesia. Salam sapi buru tulik buru. Sampai mikir tulik mikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.